Manusia hirup
Payung Jakarta kasono saya pegatna ayo arena cekri keluar Ariangga abdi melang pakar sono sarikan sana Cipaman bos kapur kasono saya pegatna kasih hidra musik Amin koordinator pasar hidup Cibitung Bapak Wakil Nur Jaya Kumpara Ketua Badak Liar Cibitung Bapak Anok Sugana Pulau Jaya Bapak Sigit Babinsa Pedesnya Palurah Jukri Jahiluhur Bapak Haji Enda Kades Sirangga Cikampek Sangat gede Bapak Hasan Anger Cikampek Bapak Letnan Rahmat Ahliya Bungur Wanakan Cibubur Gila bara di piti no, bacang bos batang
Udah Mundare ciri kabatur di barangan jalan kakapur di Ayo sangat tambah pembina sangat sari ya. ujung pria rupa
Putih Wisni ngepanggung toko hala-hala Karawang umbane bandara Mami Gelepung Willy Swidono toko kaset Sunda Jaya Bantar Gebang Susulu Kang Medalincing Palurah Mekar Jaya Sumulur Mangsari Puran Nyanduru Aliran Sasi Pairet Kewiran Derede Nyanduru Aliran Sasi Bengke Palurang kai serba hoki Ayu kuning warna nira lamun asih maring mami Aduh ya haji teh dirawa gabus lamun asih maring mami Gayu kuning warna nira lamun asih maring mami Palurah haji kai segala beuki Wanasari Gusti lamun asih Palurah aja suka luyur maring mami sun besok Maria Eman yen durung ngaliran sasi auli semur suka luyur Tengenge kembali lima lintang gedit kumiliting siti ngacek des maman suka luyu setia mubang suarga Aduh aulis engku suka luyu sewiji tandane ulu isun karo sampean Eling mumpung ning dunya aulis muslim suka luyu aja suka ngecuk juga nama nafsu gunung-gunung digawe sawah gunung-gunung digawe sawah ngir teman ngebanyonane aulis asep suka luyu angin teman ngebanyonane enaknya Nokia lagu kejawenan niki bade ngaturaken kalia upasan yang suka luyu aduh ya paulisane lalu yoga kelingan maning ning kasepuhan kula dewe eyang muksin saking suka luyu kelingan maning ning kasepuhan kula dewe Pak Haji Hotip saking suka luyu aduh Pak Kopral Nur Halim suka luyu jangan suka Koji Samsu jangan suka Koji Samsu yang durung dari kota Jakarta jangan suka memburu nafsu yang dulu bukti kelawan nyata kata paribasa lali-lali yang terbayar kelari diri pura terbayar kelipur toko kaset Semboja Jaya Parapatan Johan asam nom tua tanggung jaring basane toko kaset juga jadi Johar apa jalukanane kula turuti Ayo jang misa apa jalukanane kula turuti pas najan cuman truk jambe sing penting lakon cita-cita ning dunya haji bahasa manusia Gusti sing penting aja
sekarang anyar ambeng-ambeng kayu nangka dari ke kayu ketilem arep kemban kula nilangka sakieu mungtung ke dalem Gusti apa nagus karangannya sakieu mungtung ke dalem Lompanglah ekor-ekoran
tirlit dengklok kedal janji nu satia pajar bade mika cinta si hore ukur cerita apa nahem di toko kaset kobak biru panutan jarir jang jimna toko kaset komponen jongkol gening kia balu karna jang jita saya buktina hanas abi nganti-nganti Mang Yanto baja pirgi cenah sumpah bade ngahiji panutan gejalir janji kantor polsek Cilengsi tasangka bet nyeri duh panutan kesangka sulaya ompo dewa bende jongkol meperikan usatia buktina kira sana sing lancip majan abangka jalmi nu hina Amis lamaran kerja. ayeuna ati moal percaya anu itana beureum bisi
teh pegati jalan suka bulan ngan saukur mubulana cita-cita apa nah Hendrik Rijal barek